Lugra titiang Ratu Agung Sri Palungguh Syukur Dewa. Dados matiosan pisan batu dados. Iya nirgamu yang titiang waluyu sekadi sangeang rate. Lini putening lama Ratu Agung. Rem-rem tejan Palungguh Syukur Dewa ritambangan. Ijo minat kuno pangobati titiang kumantireng linggih Palungguh Syukur Dewa. Kendal jaban paman arko jene ngawenan sebang labu kekene mare medal sangkane ngatur pamane nang ngawen labu kekene tawa. Ingat pamana duga segala nu nyeneng dipuri jong rangwasi adat paman je matur kape nenglang pih sada misi mecek mangis liman pamane matur bang sida aja gelangi dengan kayu ni beli agung jangkep alati rabi mai ke puri widya pura papan syarat kone kena pamane kalau ngaya nang gelatong sedane melah dewala di subane sida gelada di Prameswari saling ke paman kalau ngaya nang gelatong sedane melah ada rasa matur tangkil yang sing adu utusan paman sing sida parap kape nenglang yang kane perunukane kerasa subuh tan bina ciceng borosan tingkah pamane ngola petak basang pamane dogen kewala paman sing pesan ingat gitu mambewek lah bakti nenek kene-kene ki ada orang paman kape nenglang ha Wagong dados Brahmantio Palungguh Syukur Dewa rek dewek titiang dados nenten kemana antuk titiang Ratu Wagong nenten kemana nebo ulian gelas sideng isine ngatur paman makadong-kadong wesan gelananya anak-ane subuh tua memadu kasang radini memadu ben memadu nomor telu coba bayangkan pamane kekenapan pamana gelang memadu nomor telu dadi das gelang madu paling cerek ke atuh ngopidan man gelang mandilira makin dumun dados di kebangetan pisan Palungguh Syukur Dewa ngayunin makin api tujuan Palungguh Syukur Dewa merabian meriki ke jagat Widya Pura tenika kemantipik ayunin rin manglene presida Palungguh Syukur Dewa nguasi tuwi jagat dari kiring Widya Pura dan asapunika ayun Palungguh Syukur Dewa saja paman do mula dua tujuan gelah ne utama kewala nu tegarang paman menahan saling ke gelas sidang mulati tujuan gelah itu paman adi rasa mulati kayu ni beli agong subuh sing sida belah yen ingat-ingat ngelate sayang lah tak tugas segelang marah dekat ini kalau waneng jani len pesan paman aja subenawang tugas marah dekat ini kengket ide beli agung mak melingop takut neka penenggelang makayon gelang mesiram na ide ngamilang toyo di kengkene kagak penyaplok nyonyo berjemaah jani adi bisa ke kene paman di jani yang mirip netuno paman oh iya nasapun iki kuentenan Palungguh Syukur Dewa ritamangan makin sampun kerasan dewa titiang doanin sampun wami Palungguh Syukur Dewa nenten anang tangkil ringi do anak kelingsir iri kering gua maya gengong mejantan tuna mejantan reret kawi bawan Palungguh Syukur Dewa kawi sesan Palungguh Syukur Dewa man yen sente paman matur keto gelak masing sa paman saja yen namane saja neng rana ya bener gelas sing tan ingat katurang pemenang mara peken jong niang lah itu di gua maya menejani galak-galak karena katurang pemenang dijo gelang kali pemenang paman yene sensi gelang katurang cina bayar kal pernah dene paman tegarang paman man kira-kira bung
Iyan wantah kangkat yuki atur ciciang. Gumandiring lagi Palungo Cokordewo. Palungo Cokordewo madue putra kualon. Yang niki makin aturing do anak kelingsir. Pina ke pemenang, pina ke upeti. Mangnene persideng ngawawahan kawisesan Palungo Cokordewo. Aduh, sedang malah pesan paman. Misi bukador paman itu saja. Putra kualon gelang nyanyi medwet lu bulan. Wani bin sadar. Ne pina ke pemenang utama paman. Lah, maksudnya saya kan? Siapa niki? Mangki diring gelarang Dharma wecine, Dharma ning pengliakan, penesian dan roh derangkan. Kalau ngocok pada wong puriang, ciciang makin dikelin gelongkor ini. Terus. Pirakin titiang hidoyana nangis sungkan jesing kewala dari sing kekenak ban gelap paman uli dipuanjani setungil tengah lemang iceneng metangi keduluren ban pangis paman bro yang sapuniko kadi pawacanan Cukuri Dewa nawakang matur sisip di tiang rin mangdo nenten atur di tiang ngawinang pikayun Cukuri Dewa saya neruntik pengiring-iring Idoyaraka yaden wenten Idoyari menyang Cukuri Dewa dikalih raina Ratu Gombong dipuan kulon paman titiang memanah nangkil ngepuriang yan gumanti pacang wenten tuna sang titiang ya teuning ayang ring Idoyaraka teng wenten wonten kadi Daud manah titiang lugro kantos ngantosang tengah wengi titiang nenten tatos ulas memanah titiang nangkil kengken ya dipuri sapunika manah titiange wau rauh titiang ring ajang pemedah ring Jabo Tengah kedua yen saking dijo rauh ajerih manah titiang nenten sido antuk titiang ngelawan nang Ratu Waku ngelawan ban kengken sapuniki lek nenten titiang uning ayang ring Cukuri Dewa sejabo wengine dikalih raina durung pisan titiang naonin madrebe manah ajerih kali punika inggih malih pos-pos Ratu Waku
petang dadat jaga tinenten keni antuk titiang ilingin kangin kau pemedal duwini kadi punika nyelak ring ngarep titiang bos wau niton titiang suara ageng-ageng ring pengapit pemedali rasa megelanaran sunaran sak mako ical maka sami ratu luagung kedatang ring kidam mangpadak sugro kengkenan ras paman gining rasa yang titiang tundun titiang dewek berat iling titiang ring pepesan nake dua-dua yen manian ke bener luas peteng mapa kerainan sengkalo yen bener kena kepetangan dosan majalan apa bin melaib nyanan pagekan tembok di kudo apa pangkung bisa kat ceburin pedam mangibo di tanah iling titiang ring punika ratu duaku kengkenan ras paman ya tiang titiang jadin titiang memargi nenten keni antuk tetiben kadi atur titiang kangin kau nenten uningin bulas titiang ring ajang pemedali ratu duaku male jebos sampun jag wenten jat mau ageng-ageng sareng kalih raut saking puri puli dipuli penekan kenawan paman ngating paman kadi atur titiang wau raina wangi menangi dewa ning apa ya nih paman paman menangi dewa ning jajak dari rasa paman menawi menangi dewa ning antuk titiang matur sapunika malih rauh jajak manahe kadi wong ini dikalih raina ratu duaku paman kemudian kan semeng ladeng putran gelap paman kemudian ladeng ini dewa ning menang iki titiang menang kau dan nang pilih di paman ning alengan paman Idoyana nah dak sungkan ratu duaku Nah kengken unduk idewo ning ngembane jeneng diapin paman iya namung tuh sekan ros pulang punika riyin nikahang ratu duaku mutus titiang kijau patut titiang memargi ngrurung palian nangdo wenten ngayah nambah nin sungkan idoyana nuang kiane jeneng lautang paman ngalih palian iye beli paman ya paman titiang pacang kepom raja jadi nuna suang-suang paman ini malu ireng ide ibu Jepang lapan Adi paman tapi malah kirang beli napi tadi orang butuh kepesan beli tekan lacur napi jeneng subuh sedo aduh beli apa napi kemetan po paman paman yang raja nih paman aku napi dan napi beli ada sop yang mutan beli ya jeneng sedo adi jeneng sedo idoyana duaku lautang dewo layo nido yana riyin lingjang di balik semua sapuniki beli wawu bisa nih jeneng nak kenyem-kenyem tahun di tiang gedongan biragi di tiang resipun nangis kodropun di tiang mulai pergi dong sampun emang kini jeneng sampun sedang tapi puaran di tiang kandun mau repli nanti tiang nenten sidang amat doang perdi sentana nemangken wenten lare si jeneng ne patut ngentos linge beli sampun lare si jeneng sedang sampun api pacang penadosan jagat beli pangyang temana titiang ya diastun titiang mau putra kwalon rengi jeneng mana titiang jumpu pisan beli wantar rengi jeneng titiang pacang landeng ang pedewekan
Riwakas kayang titiang itu beli. Tuan ini makin sampun iki raris kawentenan. Reng siro, reng dijo titiang pacang mengekladengan beli. Ken melah raos si Dewo di pelengan jani manis atur Dewo ini teken yang beli luwer madu juruh yang rasa yang beli nanging di subane sido kecapang beli paitan ken kante wali rasa-rasa sing sido ban beli ngelepat dados beli mau cana sapun itu beli kemudian marajani ada ulong raos si Dewo buka gitu di subane ceneng sido yang bibi puane apa nekopin belangkoman sing sido Dewa meswang raos buka gitu beli sampun ambil geles salet arso nabi mawe nanti jangan tenanen matur sapun itu duaning ne sampun lintang icening nak becek-becek kan nanti tiang rasa sampun cuma ger mana tiang beli iyan dumun peti tiang matur sapun itu dan saat maka tiang nyampah ini pun icening beli ini yang kayun-kayun belian beli bon subo jagare awenan sing ado atur Dewa ken beli kan tegarang kenah-kenahan ini patut sanang lantengan Dewa jani ini patut sanang cagarang Dewa dugas mbok Dewa ini ngelekadang ceneng bagus ping telu ping pat kau katulung-tulung mangane pang sido je Dewa mapi tulung tekeneng mbok Dewa ini perjani ngaji momongol ngaji sing ningah mulut kene perah nak memadu ha beli nenten nyurianin dawa pun ikat di tiang melayu ngerara balian siap dong boya lantas di pulangan kan agon-agonan beli nengai santanu cari ceneng bagus pangadon nyayut kelacuran beli nene wakas nejani ceneng lantas subuh situ nyene patut ngentosin linggih dengan mutan yang jagat di video ya namun tu tebakan bila selemah dino sekalo kelawannya sekalo mana ne pang sido ceneng selamat nejani ceneng lantas subuh situ rasa tanpa guna bahkan bila di pemerajaan agung paman lautang paman ke kerajaan agung tulang mekejang pejendangan apa gunanya gelah nyusung merajaan rasa saya ada wiki asong ceneng dewek lah makin duanen yang pemerajaan kumanti lingih kita sang yang kita mina bandit yang sampun hati pada duanen wentan sastra sane ngamasan sane mengahling sejeronin lontar yamu purana tatmu kewentan handi manusia hidup iri-kiri yang mercepada wantah mewewit saking eklatmu sangiang eklatmu ngewiji lampu sekalawan yang keredana mangerdana sangiang purusa mangerdana sangiang keredana raris wijil unpedi setiti kelawan yang perlina doanen sampun panemaya itu yana punapi anduk di tiang ratu wako kengken paman sampun panemanya yana lino gitu waduh kue teman paman kelawan Robin gelah tegarang kena hangmal tiga ada unuk kena kian ngadanin nak alik modos lubulan subol lantas ngemasin situ di pulangan jan wena sesedan putan gelah tanpa jalaran tanpa sangkan jag nadak sare di pulangan jan dini lantas bakat benggelah di kayunin iyan sing ado manusia mata ane ngelarang penestianan lohan ranjano ngeliat jadi ceding kemudian pianak lah situ dini bakat benggelah di kayunin dini ya subuh kau cap leak niste nerguno ya tadi liak yang yedot nyendokan kawisesan sing pantas nak alik metluh lubulan pak-pak di puri video pura ada peratu tulang wayahan diolah topang pak-pak ajak nak sampun ang runtuh ang wajan sampun ni kedua ilo dahat pisan ratu wako tong boya lantas pak rasa sing sidong yang belah tanam sakit
kayun lah dipelangan agan-aganan lah mulo lantas lantingan dewek tekini itu nih jani cening lah tak subesen nih cening bagus si dewa nih las pesani dewa ngalahin aja antosan haji nih lah hajinya dia lah kan untuk perjalanan dewa nih antosan haji nih taman aduh koyongan koyong alon-alon rian memargi beli cinga sekian di tiang beli mama nawagang mamitang gugro di tiang suwe di tiang sak nenten sido atuk di tiang nangiang atur cukuri dewa sesampun pangihin di tiang langkungan lugro pemutus yaitu pemarkan cukuri dewa elingan nenten nidoyari rabin cukuri dewa kemau nenten nidoyanak proputro duwe nuwe nang linggih cukuri dewa pinake tedung jagat banyak duwe ring video puro sami terebe nang linggih cukuri dewa sampunan ring puri kemauan pikayunina bobot kautaman linggih cukuri dewa pinake naturak tu wantah midah dabin waduh duwe sapu yang cukuri dewa nuwake makin ratu biserang pikayun duwe mangdo sido nenten pasah bacang regiana saking sekala rauh kene sekala ya nenten titiang sisip kebawas angulah pati pemarkan cukuri dewa lina kemana untuk titiang sayan doh linggih hidoyana sayantan kepanggo semalih siro patut midah dabin jakat duwe ni ratu lugro ya den ide dua go ngalit lina ide ne patut nunas linggih cukuri dewa bungkurannya kerwerti kadi atur dane parakan cukuri dewa belin titiang siro sido pacang nambahin pekayun ido sang yang tita wenten anak ya den nenten saking pepadan mas ido ratu dua gong daler ide warih cukuri dewa dereng ide picayang jagat duwene kemana antuk didiang nenten wenten bau dando ya ada pengabih nenten ngiring pemutus pikayun cukuri dewa nah wakang paman di sumbane lantas ada pemumun paman kegede-kegede itu sido pasah muang purno yang kayun lah paman sedo ya kone jeneng bagus kudiang lah tan bina ceratur pamane ada jeneng bagus semaro putra subuh meraga dua nah pantas gentos linggih lah eutas dua gelah mau balik mau penidih kene paman melah nyen paman ngemani jeneng bagus semaro putra bien lantas ada manusia mata iri nutuk lantas perjalanan jeneng bagus ampol kesuaran sesida-sida yang titiang lah lapar keburi indah yang aksi layan layon idoyana raseng sak nyakayon ngelang ayon nang icening paman bro napi malih cukuri dewa saat maka putra antuk memasang titiang memarahkan diriki yen dados wilah dados sukat titiang sepet mana titiang ring sungsut di kayun cukuri dewa menawi nenten dina ratu duaku napi malih mertane sane lungsur titiang saking puri raut saking garang paman mampu ngatur kengke menapat gelang ngisi kayun ngelari tamangan jani paman keselak rasa manah di tiang ratu dua kongcen ngawana ngasapunika kengken cokori dewa ngiring pemargani doi raka melinggih ngerahino ring puri
wenten tur mengalo kadi mangkin niwakin kurin Cokuri Dewa nenton sida kapikayun antuk Cokuri Dewa sing kekenal nabi malih titiang angin Cokuri Dewa parakan wenten putusan saking kuri mangdo titiang nangkil wau titiang nangkil ring tane menawi midhep pitung raina titiang nenten boleh parak titiang raris di kain Cokuri Dewa doh sida pacang antuk titiang ngemanah wonten yen rara patut titiang ukuh wenten tunas sang ring Cokuri Dewa menuna apane katunas sang paman iki aduh aku dikalih raine wengin boyo sapunika bener titiang nenten dados pulas sering jago ring karang kepatikan adik itu nenten kemana antuk titiang sane dumun-dumunan lugro dibipuane nahanen dan titiang sapunika mekeletak manah titiange kadi Daud eling memanah nangkil ngepuriang bener menawi punika sampun cihna kaon toning sedurung punika manah titiange kadi bok sapunika wau rauh titiang ring ajang pemedali rajua bener Mas Riyad jak pedang jaga titiang keni kewengian kedatang ring kidamang padang paman kepedangan nggih wenang nenen maluno kemudian tadi tengah yang latri anum tangkil kepuri apalah karada tunas seborang nak sing ada kelaturang sing ada tunasang jak ya makita menisik itu kemudian tangkil pedang sudah dipulas rumah kita kok niko sampun Ratu Duagung eling pulas sang titiang dewek titiang ring ajang pemedali malih jebos Diragin titiang sampun klesak-klesak kakang Mas Wahro apa yo kene medinakan kanthi aso mekejaran bumi cara linuk sapunika manah titiang bener medongangan raris titiang telak tekang titiang pemedali malih kanton malih nenten jagerauh jatmo ageng-ageng badang-badang sarang kalih saking kuri atuh sane muani malih basangipun tadi bodake kekalih wenten ageng kulit ipune badang sapunapi kadijit pengorengane klek sapunika tate galang ton titiang rauh saput ne pangitu kandapan paman ingat nggih sapunipun lilun pengayah ini sing kena benanu mengetin kamanipune selam makaman selam nggih kumisipun nyempang nasipun gemrong meh Tugro man ngetor makasiki dewe titiang bangun titiang nenten dados nyanan mai laku pesu yen neman nganjak tenase gempel bet nase kelmati cepok sapunika manah titiang man punika sampun sanesikian majanten nantuk titiang elingin oh ajak dadua nggih luh muani jatmo nggih luh muani nggih sane luh anapan enek nggih rupane atuh titiang tuwa angin Kordewo parakan yen pianak duwe titiange parakan Kordewo pinih keleko sane sampun teruna bener yenipun memanah titiang rarahang mantu yen kadi jatmone panggih ikalih raine wengin iki titiang rarahang mantu bang padan ton wihin titiangipun nganten bangayang atman titiang magantung ringking petonge ampun nang titiang kadang cucu nyana paman nang tegarang paman matur lemone lo kenapa paman ngingetin niki yen mone keliun pengayah dipuri ada mirip mesai pengayah nenten wenten sapunika mat sane muani malih dumun aturang titiang nggih yen sip-sip bang titiang cucuk ipune ketenan titiang riyen oh caranya wonten manut nenten titiang iwang ring Cokuri Dewa nah asli aku kadi parakane belin titiang pisan kok kene sapuniki pisan nggih weh non kemudian beli jadi angon anu Ratu Wibu marada awaknya gede jak beli bangun jak beli borang anu melang-melang ake malu nampi munyil nyamoa yen paman kenapa mesin cara nyen nak cara nak mesin sing artine saja kemudian jak cara negakin ke debong koden tek jet membelus asah nyen ketua anu mirip sing kalian sedron upodan beline dah nak maro caro sing artine sing ipun sampun belen titiang gitu maro yo tiang beli mantul betul lantang paman ngorane wani besakan cara ieu nggih pemakasane lo cara nyen paman awanan titiang uning ayang ring Cokuri Dewa nenten wenten panyeruan pengayah ring uri lo sapunika rupane
kamaon ya matur ring kodewa menyan kodewa ten wikani doi rakot taler mentan. Adi misi keto kengken. Kadi cokori dewa bisa. Dong jak jalan ulang anu. Ya lo jalan mulo ale gawe we. Apa ya kadek? Kengken cara Titiang sampun matur. Yatmone pangien titiang loh muani. Sane muani kadipun, sane loh kadi sira rares kordewo istri ne pangihin titiang nak loh ten ademan nake loh kadi cokori dewa. Nah adanya no. Anakne sapuniki pisan pun kadi Oke, kordewo. kene sakoto. Paman aja melajah bangin apa man? Rasa sang saya kayu ngelanampi atur paman itu. Aduh sapunika. Paman kadang sebenawan. Buat penyengkar puri Widya Purone kengken. Nyatur bilang busu. Pengijangannya ada utamanya di pemedal puri itu. Ring ajeng Nah. medong rume malih Benar, medah benar, ding Paman. inggih. Saleh kemisi caranya atur orang paman itu. Merupa jelema gede-gede. Ada rasa nu matak senjene yen mekena jele manyen ke puri sing sida paman. Lugra. Suwun titiang wacanan cukrewo yukti pisan Ratu Duagung yen wenten jatme saking jabo memanah persanggo midap ke kentan kentenang titiang rin memanah ngeranjeng ngepuriang jantan nenten mersidayang Ratu Duagung iki Menin keto dah ditanya ke aturan nomor ide Duagung istri mirip nyen bisa ngeliat di puri yen keto. Terus yang ada liak yang di puri. sugra awanan teh nyidang ieu mecelap ke tengah nak mulo sing uli jaban mirip tekane yen leak ini bisa ngeleak mula dipuri ngoyong marang ngelekas kan ubo dipuri ngujang ke tuyok ke puri ya Menin keto nyen bisa ngeliat di puri. kocak titiang nenten uning mangdo nenten titiang sicip ing kepuri dewa kawinipun tenten sapunika yen wenten nak madolan nak medagang mangdo laes adolan daganganipune ngererahipun perabot pekakas ne muaste pengelelante suwen-suwen wayah pengelante dados lea ayo nang kerewo yen wenten nak muani yen rabi yen lako yen soma gemas kerang-kerang melegenang sanelo rau saking meklecan kalah matajan tenah soma ekrontang rau cuma nage pengange karada poten wekin male cok-cok sanelo ngerarah sanelo pekakas penangkap bangde soma jajah suwen-suwen daler dados lea tapi kayo nang kedewo nepine kaona sapuniki yen wenten nak memenyan wenten nak memadu napi malih memadu nak muani nak lanang siki perboten sarang papat wenten raris kampek kudang sase boleh doman abisana atau boleh nang kecereat Itu kejang tadi itu no. Ini dong iya atuh. Maniner bapak maniner mentap puniki sane rumah serapi ya somahe kampe ngerarah metegap-tegap ngerarah pengasren ne bocok mangdo ngenah jegek ne selam kulit ne belolotan mangdo ngenah putih ne bongkok mangdo ngenah lanyar ring sapunapi ring nuju mayah peti pak rainan nak biasane nak alit muani kocak niko sane pini utamo angin naur upeti ring sane nguwekin ke kentan-kentan kene aturang ring prajopati ring idom taro ring dalam kualon dan bongan napi malih panah peglan nak sios wengi sareng raino lemah racu pedalam meme dewa mara petang cara ketimun keleput kita bubut gitu paman yang ditiang pun matur kita jajak ayang gelah paman depan deo janian ya diastun yang gelah memenyan ngajak lu ngajak papa carcur paman itu aduh sing kayun gelah kali ke yen wanda dados tunas titiang sampona Tuh, gelas yang sampona mandi. ngerara sapunika awak kordewa durung dados medue putra yen mangkin nyanggen pengeleakan kantos lingsir dan nyak medalang putra nak tedor goreng barang kekencan Kedo, paman. nggih semale kaone ring kampung kordewo lingsir jaktan sedo-sedo yen ten wenten nyuangin pengeleakan napi kayo nang kordewo paman mau ireng belen gelar itu di balai sumangit paman kengkene saking nuni gamal-gamal kordewo buntut titian kal keber kenten gede tuh bangi kudo apa sing disiliman gelar ajong paman paman mau ireng belen gelar itu paman Aduh agung tak kengkene malih jajah titiange dikalih raina rao tadi kedo wau titiang selede tu ring parakan duwe malih titiang eling ring jatmu agang panggih kalih raina paman so Hei, Romi.
kemprang-kempring bayun gelah aja memuji ke di pamanan nomi. Lemone niki sampun ya nom. Dan berat celang mata niku. Yen kantin ne Bang Awang dayo ne kene-kene aduh. Bisa macet urusan layakan ini. Tidak ada sampun niki. Doanin sampun presiden ngamulih anda tamangan makin. Mejantan pisan sampun doaku. Ngewowokan kawisesan paduh Joko Dewo. Yang doaku. Nada garang kena-kena ang paman. Jene ngawinang ada bicara buka jani. Si dodas majalan winayan gelahe. Bakten pamanan sangat karana ya. Bakong. Didiangkan kumanti subakti ring linggih Palungo Cokordewo. Palungo Cokordewo dano ring dewe tidiang. Nak mula perahak itu paman. Kewala yang kayon-kayon ang gelah lantas. Bakten pamannya kalawanin pican gelah. Rasa sing mesaih paman. Dados sasapunika. Nu gede nang sangat bakten pamannya. Nenten Ratu Bagong. Duanin sampun makeh pisan Palungo Cokordewo. Mepije jejadu ring dewe tidiang. Terus yang ada nih paman. Dados sasapunika. Kapan paman ngatur orang budi, dong sing mutang budi gede gelap kening paman. Apa menangon gelang walas paman? Jadi kene san batena. Banyak metimpa, banyak mesai baktine kelawan swejane sing ada. Ngawet dinone janisan yen. Paman pangsi dengan orang ayah kape nenggelam, kat ke tengah kat ke sisi dan paman. Bagong. Perkengke. Dados nenten kemana hantuk tidiang wacana duwe. Atuh. Kene. Punate niki Ratu Bagong. Yen cara montore sing kata. Inggih. Yen super segar bayone kan tiap hari ya nama. Inggih. Ale muata. Liu-liu go setorane masuk. Kaplak gelam ta supere. Montore dong sing ngoyo. Yen nya akajap supere gelam. Kanti tas 2 bulan supere gelam. Dong sing 2 bulan gigi sing masuk-masuk. Rugi lah. Mangkin kayun Palungo Cokordewo jaging reros sopir serop tanah sampun nikah. Aduh, bodoh. Sire sinap sampun wentan ring sejeronen pikayu. Hah? Sire minap sampun wentan ring sejeronen arsel. Loh, kok bertanya lagi? Paman. Mudiang mengelabin paling kemumain di sopir serap ngonyang-ngonyang energi ya. Kayak aja paman dia nyerap kengken. Bagong. Kengken. Tidiang sampun dur. Tidiang nenten pati mampu. Napi malih tidiang dados sopir serap. Mas? Kadirasa mundur tidiang rengkarang kepatean dan anang majalan. Bagong. Man kengken paman. Sana nyali teng mana tidiang tanah sapun ini. Memang udah apa dong? Megiri tidiang jagi nyala nang mundur. Kenapa? Kunci kontaknya sampun hidupan tidiang. Mas? Kopling ne sampun nyekan tidiang. Ada bensin nang sing misi to. Nencon sampun make Ratu Bagong. Mana pana ya dosa. Kita nyak masuk Ratu. Tidiang nenten mireng dong. Tidiang nenten mireng dong. Paman. Ya bener tegesen paman aku sing mampu. Ya bener tegesen paman aku sing mampu dari sopir serap gitu. Paman nih. Da paman kewah, da paman sebel. Yen dari sopir serap tuh gitu. Ada cara, ada teknik. Gampang tuh. Nabi ini ke Ratu Bagong. Yen dari sopir serap. Ingat, gigi 1 banget. Yen coba gigi 1 angon paman, aduh, mungkin jauh sak jalanan, mungkin jenayah jalanan cek wes. Nah, Tidiang tengiring Ratu Bagong. ajem. Nyalip mana tidiang ring itu anak kelingsir Bagong. Oh, belen gelale sangat kejain paman. Ingat. Paman sih kan itu bening ngalin maru. Belen gelas coba bingung sih karena banyak angin kau. Anggapnya betul barang bangkong. Paman ulian pi anaknya mati. Apa buen madem gelah bisa yang meraras tak
lahar nyakit hati paman. Dong hitungannya anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Nah, itu yang pamit. Yang tengiring gua. Ajum. Yang tengiring gua. Ini sebuah dewek subuh tua. Yen sing nyak jelek kasan gitu. Yen nyakang aing jalan ini. Aing sebang caine. Apa kena kangkin ni? Wih, kangkin mata ni tulis aja kerawas ni. Menapa ngono lek? Masa coba cara cicing kacang. Yang cara cicing kacang? Ji nyaya cara cicing komak. Mimi di ratu. Bujang repot. Nak janganlah. Mensing gelacah ini selalu ke. Mudiang dari gelacangnya bakat selalu ke. Mencajo nih bapak urus. Ibu kan angka nang panglah nak. Tar. Kengken. Iwasen ide dane ne pemekas ne istri-istri conak. Ane medue ane ngelah. Onyang lantas ne jani rauko. Onyang makalong mas. Cai lantas ngebencinga Kang Wang makalong benar. Cang laki ni yang loncang. Tawang ci. Kengken. Angkal cang makalong benar. Men. Banyak benang kena ke cawang. Kelah tu. Meme dia ratu. Bujang repot. Tu mak cang urus tak. Man mak kena laga nang lai bon tawang. Lah, tak urus. Mencaca nih bapak ramang bisa goe. Tawang ci. Men. Angkal mak cang angon. Cuma suung tawang. Meme pepayasannya dia ratu. Wih ratu. Mih percis jenang cara Super Bowie. Itu cuma mabot kan? Terus Super Bowie. Cainya terus Super Semal. Super Semar gitu ada Super Semal. Mencaca nih magenap san katitung timpale. Etar. Kengken. Ada nih takon nang icang kapen cai. Uno apa nih? Ini buat membinayan pesan suecan itu anaknya agung. Marpe kapen cai lawan icang. Adi cing rosah mobinan di benangan cien ini mobinan. Ini mancan cai dukain acepok ring itu anaknya agung. Cang paling betik pendaso keduken. Tawak peposan belik. Sepatut kedukain. Nang benahang ibu metingkah. Nyenak yang nukain. Di kengkene cai ne pele cang barang dukene yan cang pele cai jeksing wado nak nuken. Men kengken kena cini. Jati ne kengken cara tidak diparakan nih. Halo. Halo kengkene. Otak ke jalanan kapak-kapak. Pangsing penuh kedukain. Yan ni kain na tangkel ring ido dua agung. Yan ido dua agung melinggih bedajo. Awaknya bedelot laku. Weh. Adi jok ini do anaknya agung. Tiyan bojohang ibu nengil kengken angan nukain. Angka lodak ke jalanan kapak-kapak. Yan ada tamiu. Yan ada tamiu. Cai bener nyapo. Tang paling ramah bener dari jelema. Liu tamiu ni tangkil kepuri. Mekejangan kelas awang. Mekejang kenal kenci. Si liu bener ngelah kantenang. Liu ngelah pesawitran toh. Nuju nang luas kicil sing ada nang batas nakone. Di kengken ini teh kopi elah. Di jaja tamiu ni melinggi.
di Jogja Tamyu nega, di tu barangin. Wih, yang gitu sing mado-mado Tamyu dewek tadi man. Mado-mado kayak kena waktu kang sapo Tamyu. Men kalian Tamyu nyana jangan ngeraos. Agat nih pang tawangci. Di jeluang nih. Yen Tamyu nih katoran lanyaran, cai milu ngerokok. Yen Tamyu nih katoran wedang, cai milu ngopi. Yan Tamyu nih katoran aja ngan. Cai milu makan. Iyan Tamyu nih makan jalan. Cai milu makan aspal. Tar. Kengken. Tuna sang cang kopi keberantan nang sikmo. Nih kengken una kopi kan nyayanang. Oh, cang duke neri do anaknya aku mo deh. Oh, jadi cang una sang kopi. Apa deh? Nai. Kopi batuan. Kopi mesedok. Oh, kopi meseduh. Apa deh? Manis sang. Oh, nai. Oh, nah yang bok itu ngoyong man. Mi. Aku ya punya angwan-angwan ya tuh. Samping itu anaknya aku ya mentas yang ada nanuke kelintip nanti kemau. Seken wacanane dibi. Parekane makedadu pang presiden pasemengan rangkin. Kali jane jilemone sing maju. San maklun ngelek ngen dikasih. Nih kopi ama. Mungkin kemarin berak sing sekan sing pireng gelah neh kopi amah gitu ni dong gelah orang cai amah so 25 atau apa tuh ada untuk so 25 ajak ngeraos payuan mempertekan saya 5 sedua. Sedua 5 Penjaki nih, niki toyo kantun gemula. Cek dulu kang Cokori Dewo Ciciang, ares goblago. 5 sedua. Woi, ini olas. Tumin ben cepok tuan, 5 sedua kita apa nih? Sedua 5. Ayo pengkung jelmona. Jatinnya lah karabang cikopi. Ciciang nang wehe ni bentir. Ipon ni bentir ngengken una aso wedang. Inge. Iyan suboy bentar ngengken cai nunas wedang. Dadi gelah ojong, ha? Aduh Cokori Dewo medal. Sila ngaturin medal. Sampun patut Cokori Dewo medal. Wih, ni dong gelah medal pelehan ci. Iwang. Iyan caran cai gelah pangsing medal-medal. Bang terus mesekop di pokolaman. Ngenten gak sapunika duaku. Yen rarah patutnya ngerarah kawibawan sang meragu agung. Sederengi wenten penangkilan, durung Cokori Dewo patut pedang. Yen sampun Ciciang tangkil, matur ada Ciciang ringlingnya Cokori Dewo. Aratu duaku, dari sang medang. Banyak duwe, sami sampun nyantos sepuluh medal Cokori Dewo. Terwangu ranis medal. Kemudian kegerining medal. Kandri semutan cokor gelah ngantosang dawang. Nyantosang siro. Bin membadeng kuri jelmoni ngantosang cai. Tunggang Ciciang nyantos. Boleh Ciciang ngaturin Cokori Dewo. Nyantos Ciciang boleh ngenten. Mendaki na Ciciang sampun meraso, Ciciang nados parakan. Mangno sampun Cokori Dewo meragu agung nyantosang parakan. Inarang kayon-kayonin. Menawi banget Ciciang puran persangga yang lihat Cokori Dewo.
Yen cicang aturang wedang ring sang maragagung sapuniki ya. Yen bener nawa. Kengken sodar maning pinaka parakan. Kengken patut niretak keleng aturang wedang teken Gustin jene. Maka cikno bakcen cicang angin cokori dewa parakan. Yen cicang aturang wedang ring sang maragagung tendap-dap wedangnya metekep mesap. Ten sapuniki ya. Ten biasa metatakan. Metatakan apa, Bro? Metatakan lepean. Dumen ben cepo. Metatakan apa, Dok? Enten ampun. Dar. Titiang. Saya ada di Puri. Apa mula nyelap lakar ngayen nyai bentil? John. Oh, sing. John. Ujang titiang ayah ini bentir. Ipun tenak parah kang kacau kadi titiang. Jan ring linggih cokori dewa wau kepatut titiang aturang ayah. Jatine sing je cing ayeun ni bentir. John. Meneng udiang ada nene. Hah? Ah kentan titiang ide no tulung kentan. Ipun kan pura nungas wedang titiang ares nunakan kentan. Apa binanda patuh dah bang? Nih patah je patah. Niko bangetang kalau 5 sedua. Kuman ceng. Sapun apa? Jatine apa mulung sap cai. Kengken tegas wecanan gelah dibi. Pasemangan gigis bener tangkin. Doning gelah hanya kan lu ngejoh. Kadang gitu. Saya wakti tokori dewa mau sang pacang lu ngodoh sedereng memargi kan mang marayonang rien. Nah. Iya napa patut tragi yang malu nak. Kasep ya cicang wagong cicang mau pamit dumon pacang abda bang sutodan ruwe. Mutah lautang. Kawan pengai ya nak. San makalo dari parakan jelek. Wagong kembe tampunang tokori dewa maleh dukureng cicang wagong. Mendadi gitu. Tak durung ratang nih kang. Konden racang. Durung ratang. Wawu setengah mateng. Wih. Apa misi setengah mateng gitu? Nah kantun aruan. Ten setengah mateng nih kang. Dayen ni antosan. Suwe kantun. Tengahi kan. Inge ku mentos ngeratang angulang ke karyo jangan. Suwe kantun wagong. Sapun api yang ngaris. Yang belum. Ini apa tenah? Nungan jak meli nasi. Mas. Nah. Pecikan kentan mang nogelesang tak mas. Nungan meli nasi. Inge. Angus angkut suwe patang jantos nih kang. Beli yang gelah nasi jisiu duen. Meniko mantan ake boleh cukori dewa nak kedek-kedek merayu nang. Ulah memang laki hang. In benen seling deh nah. Inge. Beli yang gelah nasi jisiu. Ini bampi satak nih. Ini dah. Otak sing jalan. Wih. Ahai terus angan. Main jepok. Otak sing jalan gitu apa deh? Siro kentan. Tuh. Ujang kijang atur kentan yang cukori dewa. Cai gitu maro. Becekang ngamirangang. Cukori dewa iwang mirangang nih kang. Kengken nah. Aji sata kengkenang mejalan. Menjaki nih jolen kan uno. Umat rayonang di 1000 mapico jenazah. Tongtan bendo masih jang mabati. Ujang kita ngale sampai dalam bulan. Kok ngale bati ngelong ke bulan. Aduh. Kejelekan ken cenceng kebes cai. Menjaki nih kalengan kan mapicau kan barakan. Tar. Umat rayonang di 1000 mapico jenazah. Yen mah kejatine otak cine sing jalan jado. Oh kayon cokori dewa makin otak cicak mang lo menjalan. Yennya otak cicak menjalan kan galang pulau ini. Tuh. Pesap ci, nepe sadak. Ingat sampun 200 jingah barak-barak. Nepe sadak pinakongpak. Pinakongkos cai ini menjalan meli nasi kenapa? Oh ongkos mantan boleh. Rumah rayonan urung. Kanan pangcan dijang melelenin malih. Dijoran rahang dijang. Ini apa nih? Apa? Cok saja lemon. Manahang dijang niko mantan. Aniki tumal sang rayonan di 1000. Ongkos sata, terima kasih.
ibe mula usak. Kena ngintip ibentar ida anake agung bakat ojok ben dewek dukena cai marang ngena dibi gelam aturan ke pura busanan glablos deng-deng maluna subo nyentot rek senrek gentong di perantanang bakisen ye subo gentong bak misi ye kanek sange. Ini jelek nasib saja totonan. Nasib ibentar jaga alok-alok kan semudian-mudian ya cek ada nanuken. Jadi rago nyemuh busana ni do anak aku dinyap nerek. So nerek ben ngalek ye apa ya kaden jelek nasib yo jek sing mudiang-mudiang jek sing ado nak nuke ni rago len tuyuh sesai ni ngah munyi apa ya kaden. Baju kutang ibon di done ni. Tak. Yan dini jemuk busana ni done muni gula megedene pinya pujan asa ben ira ko dukena kengken debat ndayo ubiang kalah ndayo pangsing ira ko dukena busana ni done pangsing belus paling melah diukur dane saluk sing man panas le di tengah aduh yang di pedang deh oyong bome kade nak pajang ya do nak nonton drama ya jual nyonyo deh nih senya usah dengan kakek padel pocol nah yang penting pangsing irago duken yang kalah udah tenang saja nah tuh nih bebelus jan ini kengkena nyaluk nah pangsing irago dukena apen belus kaluang tuh